Dobar dan, ja sam doktorica Nadežda Bilić, oftalmologinja iz Poliklinike za oftalmologiju Bilić Vision u Zagrebu. Danas ću vam govoriti o tome kako sačuvati dobar vid do duboke starosti. To i nije neki problem, ali često upravo ovako pitanje čujem od mojih pacijenata. Što oni mogu učiniti u preventivi, a da se njihova bolest ne bi pogoršala ili da se bolest uopće ne bi razvila? Pa krenimo od našeg rođenja. Znači, u prvoj godini života, ako se radi o nekim poremećajima oka, to će već primijetiti pedijatar nakon samog porođaja i upozoriti da li treba kod djeteta obratiti pažnju eventualno na zamućenje očne leće ili pojavu očnog tlaka ili neke druge anomalije koje se rješavaju odmah u takvoj početnoj dobi života. Tijekom prve godine života naš vid se razvija i nije rijetka pojava da oči bježe, najčešće prema unutra. To je zbog slabosti očnih mišića koji se razvijaju tijekom prve godine života i kada se oni razviju u cijelosti neće više biti situacije da oko pobjegne ili da se eventualno postavi sumnja na strabizam ili škiljavost, no ako takva situacija ostane i dalje, onda je potrebno oko prve godine života javiti se liječniku, oftalmologu koji se bavi upravo tim situacijama škiljavošću djece, koje će onda ordinirati ili naočale ili preporučiti zatvaranje jednog oka sa, mi to kažemo, okludorom, to je kao jedan tufer koji se stavi na oko i sili ovo oko koje je slabije da gleda. U dobi puberteta svakako treba također obaviti kontrolu vida bez obzira da li nosite naočale ili ne. Prije toga ste već u vrtićkoj dobi jedanput dijete odveli na pregled da se vidi da li ono treba naočale ili ne, a drugi puta kod polaska u školu. Uostalom, takav pregled je i obavezan sa 7 godina života, gdje će oftalmolog utvrditi da li je djetetu potrebno nošenje naočala i postaviti ga u razredu u poziciju koja je za njega najpovoljnija. Ukoliko je dijete dobilo naočale, rutinska kontrola je 2 puta godišnje, sve do puberteta. U pubertetu tada počinju u pravilu žalbe onih koji nose naočale, da ne žele nositi naočale, da ih to smeta, da ih okolina osuđuje zbog toga i tako dalje. I to je doba kada se može početi nositi kontaktna leća. Ono što ja preporučam je svakako nošenje polutvrde kontaktne leće, jer je ona zdrava, nije strano tijelo, a statistički usporava razvoj greške vida, prvenstveno govorim o kratkovidnosti. Kada smo došli do dobi od 40. godine života ili više, ušli smo u takozvanu starosnu dalekovidnost. Starosna dalekovidnost znači da počinje nagliji pad akomodacije, sposobnosti našeg oka da izoštri sliku na daljinu i na blizinu. U toj dobi koja traje od 40. do 60. godine života, naša akomodacija dođe praktički na nulu. Zato svi ljudi polako počinju nositi naočale od +1 pa do +2, +3, ovisno kakva je dioptrija na daljinu, a ono što kažu, ruke im postanu prekratke za čitanje novina. Znači, treba se javiti liječniku ukoliko primijetite takav problem, da se ordiniraju naočale, da se zaustavi jedan takav način napora oka i da se osigura jedan normalan rad i dobra vidljivost. Već poslije 60. počinje takozvana starija životna dob, gdje su puno češće bolesti starije životne dobi. Siva mrena ili katarakta, glaukom ili povišeni očni tlak, te makularna degeneracija. Sve 3 bolesti traže da se što prije reagira na njih u smislu najprije redovite kontrole. Jednom godišnje poslije 40. godine života treba se javiti oftalmologu da bi se izmjerio očni tlak, da bi se u širokoj zjenici provjerila očna leća i očna pozadina. Na očnoj pozadini pogledat će se žuta pjega, vidni živac i odrediti da li je potrebna kakva terapija. Kada je čovjek već prešao 70. 75. većina ljudi ima razvijenu staračku mrenu i tada treba napraviti operaciju. Na operaciju mrene ne treba čekati jer je ona danas uz pomoć modernih metoda jednostavna, brza, radi se u lokalnoj anesteziji, a pacijentu vraća kompletnu kvalitetu života kako je imao ranije. Oči su vaše najveće blago, one su vaše najvažnije osjetilo.
Stoga brigu o vašim očima s punim povjerenjem povjerite stručnjacima u Poliklinici Bilić Vision.